između velemajstora Mihaila Talja i Božidara Ivanovića, koji je održan minula 4 dana u Spužu. Mada u ovom meču rezultat i nije bio toliko važan, da kažemo da i u aktivnom šahu partije su trajale po 1 sat. Mihail Talj je pobjedio sa 5:0, a u brzopoteznom Talj je također slavio pobjedu, ali sa rezultatom 5:3. Kažemo, rezultat u ovom meču nije bio u prvom planu, jer je želja organizatora Spužana bila da ovom manifestacijom doprinesu afirmaciji i popularizaciji ove drevne igre u svojoj sredini. Svakako da je taj njihov potez bio izuzetno dobar. Sigurno će u Spužu biti mnogo novih poklonika šaha, a u našem studiju su akteri Mihail Talj i Božidar Ivanović. Druže Talj, evo, prošao je meč. Kakvi su vaši utisci? Vi ste pravilno rekli, verno rekli, da rezultat bil najmanje važan u ovom zaista prijateljskom, zaista veoma prijatnoj встречи, приятном susretu. To je, nije bio nikakav sportski oficijalni zvanični meč. Imali susret davni prijatelji i ja sam veoma zahvalan organizatorima da dali priliku i mnje, i moje porodice da biti u Jugoslaviji, u Crnoj Gori. Ja sam više puta bio gost vašoj zemlji i mnogo ste pričao kako zdесь je lijepo. Sad kćerka i žena i supruga znaju to. A u šahu, ja mislim, veoma prijatno da u Spužu je otvoren šahovski klub. Za mene istina je veoma draga da taj klub nosi ime Mihaila Talja. I ja sam veoma zadovoljan ako posle ovog meča broj poklonika naše igre će biti bolji, više. Inače, ja bio veoma oduševljen sa interesovanjem sa kojim su gledali ovih 3 dana. Da, vaše partije pratio je veliki broj gledalaca. Hvala. Druži Ivanović, iz vašeg ugla kako vidite ovaj meč? Pa ja mislim da je isto što Miša kaže, meč bio veoma zanimljiv. Dolazili su ljudi, ljubitelji šaha, vidim, iz Cetinja, iz Kotora, iz drugih krajeva Crne Gore i zaista mislim da smo se lijepom, interesantnom i dobrom igrom odužili gledalcima. Miša je igrao posebno dobro, čak mislim da je igrao izvrsno, pogotovo ovaj prvi dio meča kada je u ovom vikend tempu, da tako kažem, igrao, mogu reći, čak i briljantno. Ja sam igrao solidno, možda 2 do 3 partije, nekolike partije nisam igrao baš najbolje, ali ovo što ste vi rekli nije ni rezultat uopšte bio u prvom planu, tako da mislim da je sve u svemu bila jedna lijepa manifestacija šahovska i da je ovo jedan divan gest od organizatora u Spužu i od šahovskih entuzijasta da su zaista na jedan takav način odužili se jednom bivšem svjetskom šampionu, čovjeku koji je zaista dao puno toga u svjetskom šahu, Mihailu Talju, da su osnovali i formirali jedan klub Mihail Talj u Spužu. Mislim da je to zaista jedna lijepa ovako bila njihova želja koja se realizovala i pažnja jest. Vi ste u jednom neslužbenom razgovoru rekli da Mihail Talj sada igra bolje nego kada je bio aktivni šampion. Pa ja stvarno to i mislim, jer Miša ima običaj, pa često se šali i kaže da su se ranije plašili njega, a sad se više ne plaše. U stvari ja mislim da on sada, jer je tu u pitanju ogromno nagomilano iskustvo, jer vidite, on je 30 godina u svjetskom vrhu. To zaista mnogo znači i mislim da je to jedan podatak koji dovoljno govori o Mihailu Talju. Mada je malo promijenio stil igre, ali naravno i zbog toga što je shvatio da tako i mora. Vrijeme se mijenja i situacija u šahu je takva i danas je strahovita konkurencija. Miša je recimo prošle godine na turniru u St. Johnu na brzopoteznom prvenstvu svijeta nadmašio najbolje svjetske šahiste. Da, mlade igrače, znači između 20 i 30 godina, on je pokazao da je čak i brži od njih u razmišljanju i u igranju tih brzopoteznih partija, što isto govori na svoj način o njemu. A šta kaže Miša Talj, koja je, tako da kažemo, formula da se ostane 30 godina u svjetskom vrhu? No, ja sam već govorio da ranije se svi su imali dobar odnos prema meni, ja bil suviše mlad, sad ja sam suviše stariji i isto ima nekakva posebna vrsta poštovanja.
Živanoviću, crnogorski šah godinama stagnira, samim podatak da ste vi jedini velemajstor iz Crne Gore dovoljno govori. Malo je sredina koje se trude i zalažu da afirmišu ovu drevnu igru. Pa ne znam, i meni je to čudno, jer mogu reći da zaista u Crnoj Gori ljudi puno vole šah. Uopšte u Jugoslaviji zaista šah je izuzetno popularna igra i mogu da kažem samo još i to da je šteta što u Crnoj Gori takva situacija kako ste i vi rekli, naravno to se zna, a kažem šteta je zbog toga što znam da postoji veliki broj vrlo talentovanih mladih igrača koji eto nažalost propadaju baš u tom periodu između 15. i 20. godine kad bi trebali da se vinu u svjetske visine. A mislim da je baš taj glavni razlog što se ne vodi dovoljno računa o njima, da su mala ulaganja, jer ipak da bi se napredovalo u šahu mora da se ima jedan organizovan rad, da se stručno radi i usavršava. To su mala sredstva, naravno, kad se to uporedi, pogotovo da ne govorimo o fudbalu ili možda nekim drugim sportovima, ali eto, situacija je nažalost takva, a mislim da je to šteta, jer kažem, u Crnoj Gori zaista ima puno talentovanih igrača, međutim, ipak u ovom trenutku sada može se reći da 3-4 mlada igrača u Crnoj Gori možda imaju šansu da dostignu ili nadmaše mene u budućnosti. To su Zdravko Vuković, Boro Miljanić, zatim mladi Kontić koji je igrao sada na mladinskom prvenstvu. Mislim da je izuzetno talentovan igrač i eto još možda 2-3 igrača, ako naravno budu mnogo uporni, vjerojatno će i dati rezultate. Nadajmo se da će ovakvih manifestacija biti još i da će to doprinijeti popularizaciji i afirmaciji crnogorskog šaha. Mi vas molimo da jednu partiju odaberete iz brzopoteznog meča sa Taljem i da je analizirate. Izvolite. Pa ja bih se odlučio za prvu partiju u današnjem brzopoteznom meču. Tu partiju sam dobio ja, ali pokazao bih je zbog toga što je u ovim našim susretima u toj partiji došlo do prve greške Mihajla Talja, zbog čega je izgubio partiju, tako da prosto nisam mogao više da vjerujem, je li moguće da je i Miša pogriješio. Igrano je E4, ja sam vodio crne figure, C5, skakač F3, skakač C6, možda malo iznenađenje u ovom momentu za mene, lovac B5, odgovorio sam E6, rokada, skakač G na E7, možda u nekom momentu izgleda da će taj skakač uzeti ovdje ako lovac tuče na C6, međutim ima tu je u pitanju jedan drugi plan igre za crnoga i poslije tope 1, skakač G6. Crni se razvija na taj način što skakač ide malo na neobičajno polje što se tiče sicilijanske odbrane, njemu obično mjesto na polju F6, ali ovo je jedan sasvim drugi plan i na skakač G6 ali je odlučio da uzme na C6. Strategija bijeloga sastoji se u tome da ne utoliko on oslabi i udvoji crne pješake, već da putem ovog poteza razjedini dejstvo crnih pješaka i pokuša na taj način da možda u pješačku masu crnoga drži dugo vremena mrtvom. No ipak crna ima načina da to spriječi i nije to možda ni toliko komplikovano kako to treba izvesti. Poslije lovac E7, slijedilo je B3, mala rokada, crni je znači uspio da završi razvoj i na lovac B2 potez F6. Naravno, bilo bi greška D pješakom jer bi onda ostali slabi crni C pješaci. Poslije F6, bijeli je uzeo, lovac F6, lovac tuče F6, dama F6 i sada je Talj odigrao očekivani potez skakač C3 sa prijetnjom ubacivanja skakača u centar i u igru na kraljevom krilu preko E4 sa tempom napadom na crnu damu. Ja sam igrao D5 i naravno sljedeći potez htjela je biti ideja da se odigra E5, otvara se put lovcu i tako dalje, crni bi dobio pritisak na kraljevoj strani. I sada Talj je odigrao brzo potez D4 koji je sprečavao taj E5, međutim to je, eto kažem, taj moment kada je konačno i Talj napravio grešku, odigrao taj potez koji se u ovom momentu kao i nametao, međutim taj potez je odveo bijeloga u poraz, zato što u ovom momentu je postojao jedan interesantan potez, skakač H4, pošto bijeli ne može uzeti jer crni ima udar na F2, onda uzima na H4 i ostaje sa pješakom više. Talj je sada u ovom momentu odigrao potez top E3 u namjeri da drži tu tačku F3. Međutim, poslije ovog jednostavnog poteza pokazalo se da bijeli mora predati partiju jer ne može ići uzimanje damom zbog međupoteza skakač F3 šah,
a ne može ići ni skakač tuče D4 jer ide dama F2 šah i pada top na polju E3. Znači ovo je bio moment kad je Bili predao. Nema šta, druži Ivanoviću, dobro ste iskoristili grešku Talja, a šta kaže Mihail Talj? Današnji meč ja sam dobio 5-3, istine radi, mi smo igrali još 4 partije, ovaj drugi meč ja sam izgubio 2,5 na 1,5, tak, naš ukupni rezultat 6,5, 5,5 za mene. Ali i taj rezultat sa velikom doljom sreće. Moram da reći da danas Božidar igrao bolje od mene. Znači, Božidar Ivanović je imao svoj dan, vi ste inače aktivni šampion svijeta u brzopoteznom šahu. Minule godine u St. Johnu u Kanadi ste igrali sjajno, pobjedili ste Vaganjana sa 3,5 prema pola, a na tom turniru učestvovali su i Karpov i Kasparov, bio je to najjači turnir. Kako ste to uspjeli? Na tom turniru, u finišnom delu turniru St. Johnu, Božidar je bio moj sekundant. Danas ja nemam takvog sekundanta. Zbog toga je bilo dosta teško. Znači, odali ste nam jednu malu tajnu da je Božidar Ivanović vaš dobar bio sekundanta. Evo, u međuvremenu Božidar Ivanović se potrudio da ponovo vrati figure na svoje mjesto i da nam iskomentariše još jednu partiju za koju ste se odlučili. Ja bih se odlučio za partiju iz prvog meča, to je bila 4. partija u kojoj je također igrana sicilijanska odbrana, E4, C5, Talj je bio bijeli, skakač F3, skakač C6 i naravno Talj nije igrao u toj partiji lovac B5, što i nije njegov stil igre, zato mi je čudilo u onoj partiji što je igrao taj potez. Ovdje je odigrao naravno D4, poslije CD4, skakač tuče D4, malo neobično za modernu teoriju otvaranja, ali ja sam odigrao taj potez E5 sada već u ovom momentu. Češće se mnogo igra skakač F6, pa tek na skakač C3 taj potez. Međutim, u ovoj ranoj fazi također se igra i taj će možda potez ući polako u modu. Skakač B5, D6. Skakač C3. Najbolji potez vjerojatno u ovom momentu, mada se često igra i taj potez C4. Naravno, bijeli prijeti da upadom skakača u centar stvori prijetnje na crnom daminom krilu. Crni je primoran da igra A6 da bi odvratio bijelog skakača sa ove isturene pozicije i na skakač A3. Ja sam odigrao potez lovac E6. Talj me ponovo iznenadio potezom F4, aktivan potez, mada također ima neke svoje nedostatke, ali pozicija je malo izanalizirana i naravno tu treba sada velika preciznost s obje strane. F4, lovac tuče F4 i sada potez skakač E5. Skakač odmah dolazi na to centralno polje. Dama D4, bijeli razvija damu sa tempom napadajući skakača i tu je bio moment da se odigra jedan takav pravi potez skakač E7 sa idejom skakač C6 i tako se sa tempom uvede u igru. Međutim, u ovom momentu ja sam napravio grešku, to je bio jedan slab potez, ali to je interesantno kako je sada Talj kaznio ovu grešku. Slijedilo je dama A4 šah. Naravno, crni ne može igrati B5 zato što visi top po A liniji. Poslije iznuđenog lovac D7 slijedilo je skakač D5. Ovo je jedna od onih pozicija koje Talj nikada nije ispuštao kad je dolazio u situaciju da on preuzme inicijativu, da vodi takvu jednu poziciju. On to zaista najbolje zna na svijetu i u ovoj partiji on pokazuje svoje prave kvalitete. Vidjet ćete sada kako bijele figure počinju ples i naravno tu je bilo jasno, ja sam znao da tu partija mora biti završena i samo me interesovalo način na koji će to Talj realizovati. Slijedilo je dama D8 jer nije išlo lovac tuče A4 zbog uzimanja na C7 i pao bi crni top. Poslije dama D8, ponovo dama D4 sa napadom na tog skakača i sada potez F6 u namjeri da se učvrsti to polje. Međutim, taj skakač koji je na rubu table, on mora ići u igru. Poslije skakač C4 slijedio je potez B5. Izgledalo je da crna pozicija opet može da se drži, međutim, to je upravo išlo na ideju koju je Talj zamislio i to je zaista jedna mnogo lijepa kombinacija koja traje nekoliko sljedećih poteza. Sastoji se u uzimanju na E5, poslije F5, izgleda da je to bio previd, međutim, u stvari to je poenta kombinacije, lovac tuče E5, D5 što je iznuđeno, dama E5 sa šahom. Bilo koje pokrivanje ili skakačem ili lovcem na E7 bilo bi jako pasivno, pa sam se ja odlučio za
potez kralj F7 u namjeri da poslije skakač F6 stvorim slobodno polje za uzmak kraljem na G8. Međutim, pokazuje se da crni ne može stići da obavi tu svoju ideju i jednostavno poslije poteza lovac E2 sa namjerom na H5 šah koji bi crnog kralja doveo u potpuno beznadežnu poziciju, odnosno tu bi bilo nešto sa matom, pošto prijeti i mala rokada i to je bio praktično iznuđen potez skakač F6. Slijedilo je rokada i sada u ovom momentu praktično jedini potez to je H5. Mora da se pokrije, da se blokira to polje i naravno ovdje crni priprema žrtvu kvaliteta za tog lovca, jer ako taj lovac dođe na H5 da ne može top da se žrtvuje, onda je sigurno u nekoliko poteza i mat. Međutim, u ovoj poziciji Italija igra mirno i posljednju svoju tešku figuru sa polja A1 on uvodi u igru sa indirektnim napadom po D liniji gdje je pokrivena crna dama. Slijedilo je top A7, praktično iznuđeno, top mora da štiti lovca po 7. redu. No, sada dolazi ono što je bilo neminovno, lovac tuče H5, naravno iznuđeno top H5, dama tuče H5 i sada kralj G8. Crni kralj konačno je došao na to toliko željeno polje, međutim pokazuje se da u stvari i to je crni zakasnio jer se krije jedan tihi potez, dama G6 koji odmah rešava partiju jer na iznuđeno skakač D5, bijeli ima jedan važan međušah, poslije čega sam ja predao partiju i čestitao Talju na izvanrednoj pobjedi. Druži Ivanović, sudeći po ovoj partiji, Mihail Talj zaista igra sjajno. Pa ja sam već rekao i naravno postoji još jedna stvar, treba Talju dozvoliti da igra, mada je to danas teško, igrači se uglavnom trude da onemoguće igru, ali kad Talj dođe u takve pozicije, on sigurno takve prilike i ne propušta. Šta kaže Mihail Talj? Ну, я sam ovom partijom, ja sam zadovoljan, makar Božidar, to je njegova najbolja partija. Postoji inicijativa da ovaj meč vaš postane tradicionalno, pa i inicijativa da se organizuje šahovski turnir u Spužu. Da li ćete prihvatiti i ponovo doći u Spužu? Sa velikim zadovoljstvom i mislim da sad organizatori ovog meča imat će saveznice u mojej porodici. Hvala vam, druže Talja. Druže Ivanoviću, da li ste i vi prihvatiti revanš meč? Pa kako da ne, samo za sljedeći put ja bih morao odigrati malo više ovih partija da se pripremim, jer zaista Talj igrao je u velikoj formi i on i dalje nastoji da igra u ovom tempu. On će ove godine braniti titulu prvaka svijeta u brzopoteznom šahu i ja sam eto i rekao da ću i na tom turniru pokušati da ako bude to moguće da se izvede da budem njegov sekundant i da mu pomognem da odbrani titulu. Želimo Mihailu Talju i vama, druže Ivanoviću, puno uspjeha u narednim mečevima. Talju posebno da odbrani titulu u brzopoteznom šahu. To bi bilo sve što smo pripremili. Prijatno i doviđenja.